Welcome to my video, class 7 student. Zanin hian integer kan zero to na in le ka bu ka ke ula chapter 1 integer ha kan zero to na 1.1 atang 1.4 thing a oma kha apui mo lai kan chok do ni integer kan ti chuan a zia chu Kovela number zong kha integer chuan a huam ani number zong Kovela number zong kha integer chuan a huam number hi 1 2 3 4 5 chau hi lo om lawa kan chet tu ra chuan minus 1 kan ti te minus 2 kan ti te minus 3 hi ha number a chuan tel ve ve kan ni number line mangin integer kan sai tiang number line oma alai taka 0 oma helama jinglam side ta hian right hand side ta 1 2 3 4 5 to thangin infinity thangin oma ni 1 2 3 4 5 thangin oma helama velama hian negative side ta minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 top thangin minus infinity thangin oma ni heng zong hi number ani veka chu chapter 1 na kan zero tu chu ni a chuan ani class ni ma chuan hemi chin number kha zero chin ni tuna chuan class 7 na chuan hemi zong hi zero to don ani kha integer ti chu ti na chu ni maya chuan hei hin copy ang paper mandan le kapuan mandan ka soi kha in apply vekang hei hi in copy nga om sia ka soi ang plus le plus kan pun tir chuan plus sa chuaka plus le minus kan pun tir chuan minus le plus kan pun tir pon minus thau minus le minus kan pun tir chuan plus ni kum lama class 6 lama ki sa to hi chuan 1.1 a kan kal hal lawanga 1.1 kha a basic lawa 1.3 kha a basic zo ka bang 1.3 a kan kalang 1.3 chu base number 21 section ni pakhat na 1.3 a pakhat na exercise 1.3 eng bang nge 1.3 kan kal kan ti chuan a basic zo integer a 1.3 a pakhat na a na ka chapang 1.3 pakhat na a na khan 3 into inside bracket minus 1 dani incho dan tu ra chuan solution 3 into minus 1 ani dani he da kan de kan sei chingha ka lo no choi mana plus into plus minus into minus plus into minus into plus minus ani ta hian 3 into 1 chu pathuma pai minus 1 pun tir heng zat nge man ti na ani mai ni zia chu 3 hian eng sign ma nei lawa chu bang chun plus ani yang ti hiat tu eng sign ma nei lo chu number reng ina sign an nei lo chuan plus 10 pon ni se plus noi khat pon ni se plus thau eng number pon sign nei lo chuan plus ti na ama sa in a sign kan ti chu minus te plus te divided te multiplication te ka sign te kan ni ama sa in minus le helai sign hi kan pun tir potang plus le minus pun tir chu engo plus le minus pun tir chu minus sik to ro kan pun tir ma sa plus into minus 3 into 1 chu pathum hun khat pathum hi answer ai ta ni chuan exercise 1.3 a khan pathum ka chakang 1.3 a pakhat na kan pathum ka chakang dan kan chok le si na kan chakang si na minus 21 into minus 30 kan chok le solution minus 21 into minus 30
le nghe tí mà sắc bèo tụ ngân tí sin phun tí mà sắc bèo tụ a sin chú minus lại minus cắn phun tí mà sắc chuan cắn phun tí mà sắc chuan minus into minus chú anh ngô minus into minus plus oh minus into minus plus ni khát phun sòng thum hết ta a chỗ nổ na khan ni khát lệ sòng thum cắn phun tí nga bial 630 tiro ni khát phun sòng thum sila lục sòng thum khá khá ăn sai anh mấy nè chuan và khát cái chọc lẹng Jena oh Jena minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1 oh Jena question ko copy non kaya to lawang oh mali ni ta ni pero khat ni thum di chú mun bia kan chenang hi le hi thì mà sang oh minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1 đi kan thì mà sắc chuan ni china pakhat na kan ti ang khan minus kan phun tir chuan plus pathum le paru kan phun tir chuan som pariat hi chu nga yin kan copy ang oh minus 2 minus kan phun tir chuan plus patni le pakhat kan phun tir chuan patni chiang tero heta po tian ron chung tan kan ti non le ma ya plus kan phun tir chuan plus som pariat le patni kan phun tir chuan ang sat nge chaw no nai chawang pram ni som paruk nim ka pani bathum som thum paju ka kan sal ani mai ni chuan tuna mi hi palli chi kan choka pathum chi ka chok le oh in thiam no ta in pathum chi kan chok le no ta fel ta ka copy tu oh kan pho chok mai nge question pho chok oh minus 3 into minus 4 into 5 oh hi ka chok chinang oh pho chok solution a minus 3 into minus 4 into 5 kan ti ta ni ama sa in na china kan ni china kan soi ang khan kan chen de ang hun hiya oh thawa hei kan ti ma sanga minus mun tir to plus 3 le 4 mun tir to 12 into he chu ngai kan copy mai ang mun tir tu nei ve lo ngai copy tha kan mai hi po ngai kan copy tiang sign ka chu oh chuan hei hian ni china kan soi to 5 hian sign nei lo chuan chu plus ani yang fi she tu oh sign nei lo chuan plus le plus mun tir plus so pati hun nga zak nge pangamun hi so pangamun khat panga paru ang sa ni mai dikang question number 1 kan zawa apa zong kha ina inlo chok me kang o homework kan ni chu friday ya kan chekang chuan question number 1 ni lo question number 2 ha question number 2 kan ngeti verify the following ni equal to ti hi a zia chu mi sau trong chuan in ang so ina ni verify the following ati a e na che ka chakang o question number 2 wa e na 18 puntir na 7 plus minus 3 inside bracket big bracket equal to apa do don ve 18 into 7 big bracket plus 18 into minus 3 inside bracket big bracket solution na har by that tong oh hichu bracket chung kan chok mo sang oh 18 into na hi kan khoi sa pirang oh hi kan khoi ma sa pirang jeng em 7 plus minus 3 0 7 ta hian
sai bun tiêu tur hal plus le minus kan bun tiêu chuan minus chi chunga in kan chiang em bo ai bo bun tiêu thei te ro to pa sai nom lawa plus le plus ka chu plus ani me ya som project mun sa ling zat nge som project mun sa li chu project mun sa li zang nge Sama paruk. Samnga paruk. Project mun sa samnga paruk. Sa min khat pasari project pakwa som pati. Za som hi paruk. Ani. Oh. Demi kam dir za som hi paruk. Plus eta 18 into thai nang sai ma lawa bracket kan chet top thai o. Thing suy thiam ngai ngai class sang 7 minus 3 sang 4. Equal to za som hi paruk ngai in plus minus into plus into minus 2 minus som project mun thum chu project mun thum som hi pali thum kha patham pali panga li som nga le pali an ta ni som project mun li som thum pahni pali mun kha pali panga palu pasari sari ni plus into minus na som hi paru plus le minus kan pun tir chuan minus eta chong no na za som hi paru le som nga pali kan pai chuan paru ka pali pai chu pahni som pahni apanga pai chu nga pro pasali som soli le pahni nga li nge za som hi paru lian za som hi paru ka lian zo eng sai nge nei plus chuan chuan som sai pani plus apu chiang kan sei do ni kuma chevek hay hi verify tu ta na incomplete tu lo som sai le pahni le som sai le pahni ai tu ka kan verify ti no thiam lo lai nei chuan group a in pe para in zia kha tha in la nga helai ka thiam lo tin in on thai bi langa du le min on so don ya no ran om lo tat ole exercise 1.1 à kan kal thei te chian ni 1.3 kha khajong kan du to kan ku ni ta chuan 1.3 à chuan 1.1 zo 1.1 à chuan question number 8 le 9 kan chong kan du to nga question number 8 à khan an tinge te ra uti verify a minus b inside bracket equal to a plus b for the following value of a and b A le B equation na kan ron te ka khan cancel yang A minus B equal to A plus B hemi phang yang kan proof don ta ni question number 8 A na a hey equation na mi pek o A na a A in nge ti A in nge a value này question number 21 B in 18 tiro oh chu ta ka chu hei mang hian kan chok vek dong question song ko oh hei mang hian chok vek tu A minus B equal to A plus B le hei mang hian chok vek tu then tiro A in nge tu 26 A in 26 at again 21 zok ni ha A in 21 at ka oh A aya ngo kan da thei 21 na sanga in B aya ngo kan da thei 18 B aya som project kan da A aya ngo som hi pakha B aya ngo som project ki kan chakron ta ni 1.3 kan chaw tong khan minus le minus kan pun tir chuan engmo minus into minus plus 18 21 plus 18 chu ngai kan copy nga 21 plus 18 21 plus 18 del chu 9 3 39 21 plus 18 39 21 by 18 to 39 input tiro verify le ta ni har được tụi em có question number 8 ra rồi ô har được tụi em lâu a box some kind homework ang ka khat chung in homework ani a homework ki tam lo ti chet ro pakua na a kan ka yang
của nó ở xuống hay xuyên ô hình hậu mang hiến box cái fill up tu này hay chú em tiên án xong phải viết lệ nó phía lâu về xong phải viết lệ xong phải viết lệ bắt đi ông ta sẽ tiên nó cố gắng zoom lắm hi tế lắm mình dễ lắm ô xong bắt đi lệ xong bắt đi người ta sẽ em ăn chuan equal to vẫn đảo chiang video chu em nó na previous thầy à class lecture kan te ki chu previous thei lawa in van nei le ling ani oh pakuana marker chalawa so thei thong chu mo pakuana bina ka chok sinang oh chok lang ka in ang va ka ni khami chap ta jong ka chu bina minus 3 plus 7 minus 19 equal to no equal to 20 box 18 minus 18 minus 4 nitani chuan ang zia chu ang chok don ta in ngai na no ti na shit lo minus 3 bracket kan chết top thầy 7 bracket kan chết top thầy minus 8 minus 18 minus into minus 2 ngo plus 4 minus 18 minus 18 chuan 8 ai kan minus 18 luôn chuan hay đã chia hiền đấy hình dung thì tiếng ô minus 3 plus 7 minus 19 ta nhỉ bắt thu mà ông chuan tin nghe cái tiếng assign in ang hi assign in ang à kan đã đủ nong ô minus 3 minus 19 plus 77 7 minus 19 minus 3 minus le minus sun tin mo ti tu bel tu som bakwa pathum bel som bakwa som ni khat ni pathum nge som bakwa lian zo ka wangin asai na kengang chiang em hemi ai hian minus som ni pathi kan da thai to chen tu o kha hemi te pathi sai in ang pathi ai hian minus som ni pathi kan da thai ya 7 la tiro minus 8 plus 4 tani lại kan tile masang oh minus som ni patni plus 7 minus le plus 2 minus into plus minus pai 2 som ni patni pasari bel pai ani chu zo ka som patni a pasari pai chu panga pakadalo ma som panga pasari nges som ni patni lian ni len zo ka bangin minus kenang minus 15 bracket minus 8 plus 4 2 pai tu ngai bel tu pai tu pali pali lian zok sai le hi tak hi minus sign ani chuan a lian ate ye tu o ate zok kat azumin kan to ti rang kan ti siang ate zok zel kha zoom hena ko kam azui ani zon hei azuya kui lang ngel hian zo azui zon te zo kha ko zel lang o hemi om jei ka sui lo kam tuna hian zon ada ang kai lo ba ka homework example hemi question hin to lo o number line oma kan tia number line oma lai ta ka 0 oma 1 2 3 4 atop thengin lama minus 1 minus 2 minus 3 minus 4
zero hi number lai tak ani minus ani chuan hei zero ni lai taka one alian tial copy ju oh alian tial alian tial he lam side ve thung chu ate tialang minus 1 I minus 4 te minus he ta minus sin khat te chu te to lu tu ko zero I nan te te ni ka she tu he mi chang he te le lian kan chia ti she tu o zanen tan chuan kha zong kha du to kila nak tu ka ole exercise 1.2 question number 3 kan chan deng ha lang question number 3 solution team A score pha team A score pha that nghe team A score chu minus 40 te 10 te 0 te ania chuan team B score pha team B score chu that nghe 10 te 0 te minus 40 te ni ta ni chuan therefore total score obtained by team A score kan total don ti na ni team A score kan total don chuan minus 40 te 10 hian sign nei lawa chu wang chuan plus 10 ti na 0 pon sign nei lawa plus 0 ti na ania chuan 0 chu engmani lawa bel pon ei pon engmani lawa hi le hi minus 40 le plus 10 hi minus into plus 2 thì tôi nghe minus 2 som li a som pai chu som thum som li len zo ka wagin asai na king minus 30 thì na ni chuan team A score thì khá kan chata a team B score kan ti bela thung total obtained by team B score chu that nghe 10 te 0 te minus 40 te ni ta ni 10 chu sai mani lo plus nia 0 minus 40 plus 10 le minus 40 chu 0 chu engmani lo kon ti kha bial o minus into plus chu pai tu som lia som kan kai som thum enge lian zo kan li nge som li lian zo ka minus sai minus som thum a chu kha team A le team B khain ang che te ro som thum ve ve en ang che ta ni chu wang chuan team A and team B score are same akan sa namin kaka 1.2 ka jong kan pinga ba su kan tilawang